Үтө күннен күнді көрәтшілер бітәхеге сақа телевизиятер үйераққа онны идаға аналлақ әйге беріні көріғыд. Бүгін бігеге ұстар бөлік бүт қаңалы солуғын өктім нәхілегер бар Білім Жоғыз Академиятығар ұлжытты бұд керен көріғыд. Василий Климович түйі күнінен дебо Жоғыз Білім Академията. Онтон историятыны сегетен ұллақпытына Михаил Климович бігеге бастықы президенті бұл Ленскай крайыттан сағаламнаға де. Он историяны сегетен көрәтшілер бете білендер епқа. 1999 сыллаққа Михаил Климович бәті тоққойдан бұл мандың оңғылуақтақ ден идеятын олаққа келдер біті. Ол көрдік манна физико-математический форум Ленский крайден ағылды бұты. Олаты хақайретін қандық бары түттен оғылар келені физиканы, оны математиканы үйреттен хайдаларын тұғығар. Онда манна біллиләқ, ученыйдыр ағалан, кенлерге лекция бейерен, бұғылар мантан өсі күйістененнер, көгірі туақтанлары олақандық хаңа идеялары ұлан бәлерін осколыларға тиен атын оғылар әмие хергектеттен, наука ғыстықтарын хөп күрді оңыранлар, онтан көмілі хөннер хайдықтары ден хананың олды бұты. Тоғады таққа форум денеті бұлырғы латинскай тылттан Джон Муньюстар хире, кепсеттер хиттер, ол күрді оғылар әме бәлері клуб күрді, келен кепсеттер туқтыр, онтан делбе көктақ байтық бірге хыджанлар астынан, үйрен көтөн, онтан бәлерін бұлланы жеңне искүстерін біліненнер, тиеннер, хайданнар, хаңа бәлерін атынды көріненнер, онды бұмандық әлбә оңыр оқпытын хөптен тоқуйдан тиен, атыны оғылары сәргәқсеттен, әлбәқтік мандық хайдық бұтын хөптен етектерін хөбеті. Ол тұғынан үлелетен ман оңыр үлелән бейгі теріттебет үлелі хеджар. Оны бұл туаққа уанағысылттан, екі түйінші уанағысылттан хаңа же tutuldan kiren бар быта. Бу tutulлаханығыр улахандық бейеға нефтяной компания Роснефть көмілісті. Ол қачытынан бейгі бұмандық қарынна үшуе дені тұтты бұд. Бұманны бәті библиотекалақ, олар хиддәқ, хүйс оғыманны кәлін олықсуен, оларын әрі болдағаны науканнан жергірен хөп. Оның тағынан әлбәхан лабораториялар балдар манна. Барта хабыссаңа научный инструментарий да хабыссаңа прибордар туғанандар бейге оғылыр бұд бәлері жеңнәқ бастың науканнан жергіректірін хөп. Оны бейгіне әлбә эксперттар көмілі оғылар бұдың көтті өлелейлер, оны университет бұд, маннаңа Жокускай коракка бар институттар, әлбәқ специалисттері, ученыйдары кәлендер көмілі әлдер. Бұл қолар бейеқа туақ ұрғойданан тұрар, қайдақ олық бар бол бұты, бұл хирге. Бастағы келеккеттен өскен, кенер әлбәннер, бактерия, отмас, үнәйік, қылдар, әлбәқ келеткеләқ өскен туақ бейге маны бартын үйреттен оғылар өйділерін күрдік, көрі хүджаларын күрдік, ананан оңғылды бұл туақ болар. Қарты ұрғой күрдік, филологическай мастен аттылдар. Оны бұл аллара бейеқа өріс күрдік, оңыр бұл бұд. Бұл өріс күрдік оңыр ағамыд туақ бар, олық барта ұттан тұтылықтақтен. Оннан Джон оларын күрдік әме өрістен барта хағаламыта, ұттан хағаламыта, киянтан хағаламыта. Бұл бейгі бәйвет туақ бұд дейбет тұрар хире. Дейінет тақы бұлыр ұлақан мора туғавит аннеті. Антан бұл арағынай әлбәқ келек-келәқ манна үескен таққы бұттары, хаңа келеккелер, хаңа туақтар организмнарден аттылар. Олар үескен таққанлар 500-тен таққа миллион ғылынлар аттыр, бұнда бұл барта бол бұд. Кем бірден аттақ кемге. Оны бейе олар бұд чинчиелер, үйретелер, оннан интерехіне хаңаны білелер. Бұл маннаңы әйгебет олыс әлбәқ интерехіне берер. Оны туғананлар олар біт үйретедінлер, өсі күйірелдер, өсі әлбәқ білектірін өп болалдар. Онан жейінет тақы біліңе үйрәғари туғам тағыма олыс ұлатты. Оны тағынан бұл жейінет тақы чепчәті дағаны, онына өсі интерехіне болы оғы үйретерігер. Тоғады тақаны білген концепция, үйретәхін концепцияты әйгеннен үйретәхінден. Олаты экосистеманнан ден. Тоғады тақына бұл бігі теріттебет. Оны тағынан атын осколалар, бігі академический партнердар бұд, бірге түмсен әлбәға беректерін хөп, онына кенілер біргілі ләтіқтірні ұлақан үйреті әйгеті өскір. Бұл әйгеннен әрі бігі
олоран олаханнык хайдах бытын хеп оголор бутугар ханга киндер шуйдик жаргыралларгар туох көмө оңоран беребит үйереннер онна хайдар хиддерин. Балдара тутуктун дәрете. Үтө күннен оғылар. Биһиги бүгүн бу палеонтология лабораториятыгар Прокопий Романович Наговицын оғылырга леяда ден научна үйретер чинчер экспедиция салаячта болар хүббақсысылын. Же бүгүнгү күнгө оғылырытын жарыктарынан бу академияга, Жоғыс академия жарыктаны сылжаллар. Же бүгүнгү күнгө оғылыр тугу булдулар, тугу чинчер жаллар туг саңа бары. Малая академия наук бихи Эллаяда ман денеме направление лахпыт. Аты бол республика олар манда келелдер. Мин болла манда бәйімді дуар хилден деме булабыт. Манда музей тарихтақпыт, онтон уже булбут тоқтар манда балдар. Ондан то бидлен турар билигин бихи дириңетен үйрәтектақпыт. Бага ханабыт ол. Миша Матвеевту бихигини гытта 5 класста хилдер. Быйыл 3 жылын барыга. Кини мандык бибен торок койын булбуда. Кырдоққоттон борустой курдук. Гынан баран бу эмие истақ болон тағыста. Холобур бу кыра мамантуна кене болар билдилер. Ол гынан баран қастағын кини бахарықтағытай. Кини бәйті математик. Ол дейін кини бәйтін булбунютын кытта математиканы холбан холбура. Манды гүлі сақа хәрігер хуық. Холбура көстүбүттері, көстүлілер. Ол гынан баран мандык торок койунан хайдақ қастағын кихибилектағын бахарықтағыпыт. Холбура олар туга уңуагайын буллақтарын билден тұры еталды. Туга уңуагай, бұқа састағы, төхетей дейін. Ол вопростарға төбі эппеттәмет, кинлер бәдірі тугун булан тахаралдар болды. Миша холбур бұл қасастақ ден болды бағар бұдың? 10-12 елді. Ол аты болдағына кені палеонтологтар бұл бұт холбуры юка гене білділер, саға. Оны улахан генеме білділер. Оны бұл диаметринан хоттан қасастан бағарын тахарағым бұд. Аны бұл 2 бұлынны бұд, 2 сылғар бұл бұд. Бұл мие мәрдінер қықтақ. Бұл саға кені үтөдік вычислениетін оңыралік. Гынан баран примерно қасастақ болын сөбі? 16-тагын болын сөп бұл қыл бұра. Бұл күрдік болдағына бігеге республика бар, экспедициялар боқтар әлбәқ. Ол онда уже справочный орын берекпін сөп. Кенде маннык мәрәйе бар болу, бұлылар, мәрәйдәтілер батта хастақ дейін. Оның мешілеті маннык. Миша қахан бұл бұққыну, қаннык сиритен, қаңала сиригер отығар бұл бұтын болу дей, оннаттан бұтығынан сехилі кепсе. Бұл бейвіне мен иланка ден тоқтам қаяутым, бұл бұтым. Онна бұл кене альвеолалақ, кене тоққа кері, оны черепка. Бұл маман черебі, бірі таханаңы, бірі хинаңы. Балаған өйен сөбі кері бұл бейвіне бұл бұтым. Бұл бейвен, бұл маман бейвіне тоқ, 12 астақ. Оны қайдақ әм бітбекіне, қайдақ ағағымы? Оны дуғаным бұл білбейдім ана қайамы. Оны қанан көстері қолабыра Бұл туға? еккені. Бұл манан ағағында? Аха. Бұл Бұл 2 бұлымневон бәстаққа саз бұл бұлым. Онна мана все изучайдықтақпын. Бұл примерно 16 астақ. Бұл бұлымне бәстаққа көхін костюйта. Бұл примерно 16 астақ ең мана все чайдық қаяқтақпын, веректақпын. Бихи мантығыптың халғы барабыт, өсі атын өттінен бихи өреті бит. Бұл бейбен, манна Игор Чичақып, қолбыра кені қименнен дертіндер, мет класс көверінер. Бұл болдағана интерехіне дейін бұл бір бейбен. Тосты бұта, бұл қолбының сөпті, мені қолба бап бұт. Бұл қалан көңінде ақ болда вивианит дінер. Әм білген өреппетін форматы кем дені? Ферм 3 по 4 дважды, умноженное на 8h2. Ага, бұл болдағана темірбіт сире, бұл маман темірбіт сире, темірдәк болан ол тоқтур, вивианит өскүр. Бұл вивианит болдағана манны қалан көңінде ақ болар, ардығар барыта манны вивианит бол бұту, бивен болдақты хыналақ болар. Ол гынан баран, бихи білген өрті әлі бұл вивианит тугу маман әбетер қанның әме туақ қыл,
Барараңы түһәм баран, онна тимиддәк болла кини сохраняйсыгнара жол халары боллагана бу мантан тутулуктага бит. Тоди дакка боллагана туактан эре болбатак. Бит тымныттан эре болбатак. Тоди дакка боллагана колбур мамантона юка булбуттара бис сылы бахат хадде хөппүт, оны хатый батак. Тин тымны дойдугунан баран, onu американскай ученый Джон Фишер үйреппит, кине ванна билигин да үйрете хиллер, бу бибиенит тугу туак били эттере чөл халарын үйрете хиллер. Оата тымныттан эре болбатак. Ононтон бихи боманна хагалабыппыт, онтон билигин химияндан дертнан Игор медицинский класска үйренер, кине бу тугар эмие тухалак болуга. Мана халгы үйрете, оны билигин мана биолабораторияларга да келемет үйрете этибит. Егер булумнуны ким бар булон сөп, огына ман дириңеттен үйрети боллагана билигин бу мал академияны хамай аныгылы бүтехик оборудование калбите бихека тохалыга кемеле онна улахан специалисттер надлар бихи боллагана андай дучунайдарын кытта барларын кытта хуруссол робот, Россияны кытта хуруссол робот, олар кытта үйрете бит. Кинде келектерин наха багаралдар, оттон келектери даханы бу туак үчөй кемнер келектерине. Осынан Россия да андай дуда бәбәйтигер наука көмөлһөн тумандык сайдыга тигәктәк боллак битти. Онан бу хөрдөккә оглар геннер барты булымнылары бурстой хөрдүк. Ол гынаман игер кидәккә олак атын картына сака херин сайдарын Россия хайдарын тугар үлеләр матна такаллар билен тур. Сережа Филиппов бигине гыттаккис сылын хилләр. Бу киннер булымнылары ой селенияситтен тугас карьер бар. Таслаллар. Огынан баран олда тастыргы биһиги арыйының ордубут. Бу холбура дресерөжө маннык тас булаллар. Онда да түгөннен эбеттер тугунан өтүеннен каяк устактарына арыягын. Оттогона игер туг бары. Папоротник бая диен. Бу көрдөккө тахагарти тимиддер хадалдар бу барты бир. Тоди дакка боллагана нөмүгүгө таселлачлар олор буттар. Суорнон ороллор. Ол суорнон ороллор бу маннык инструменттарын булаттыбыт, тимидден оңоллубутун. Аны суорналарга бола маннык атпетятактар эме баалар. Олаты боллагана этнография, оны палеонтология колбу хилдер. Буган такстар. Бу маннык тахынан ороллор боллады. Ол дихин пандемия кемигер биһиге рак бар бакка бедере тугас наха албаг арыйларын ордубут. Онтон каскада хардакы бу чүйматы көстен келер. Оннан Сережа былырын устарга улахан булмунан оран бербите. Биһиге 5-6 жыл кырдабыппит. Жана Сережа бете кепсига. Мен була балаган егер хүббе кескенегер 2 тыйынча хүббе 1 жылгар устара гытта булага темир болгону булбудум. Вот темир болгонна тугналлар бити. Бу маннык булага тагы булага кыар булага тугу хүгеллерин ороллар. Эми маннык тимиддак тастыры уллараннар. Киндер бу манныгы таханалар. Вот. Ол барта бир болан тактар. Бу быгыр тимиддак тас эме көстөр. Сережен кас класстан жарыктанаганы болеяд экспедицияга онотон сергитен дойдугутун үрдер боллакытчы. Мен 5 класстан хажабын күн сайын экспедиция хажабыт. Онна хаджан олу шәбәгә билдем. Билген бихи лаборатория микробиология барабыт. Онна боллагана быйылга хамай уникальный да хоткабын кинлер хайда вертеллерин көрдөрөк бит. Электронный микроскопка. Сенен көрдө барды битре. Битө күнүнөн. Василий Драба. Ne bu bulumlular bütünde kaldı bit. Bu Karelya'ga Artem Konuşev tavarız bit. Şlip olur buta. Bu şlibi buldanı diye elektronlu mikroskopka körüyor kahve bulladı. Bir yaka doktora kartını bittere. Bu kurduk. Onu bıraktı bu bebitti her bit. Onu tuğamaya var. Василий, я бу универсальная лаборатория тугунат. Манна отоме ханга барта оборудование тади, микроскоптар, оны жек манна кимня жарыктаналлары ол тугунат.
көрәчүлөр бите билимнер Ата бу универсальная лаборатория бихене биология, химия, география, естественный наукалар предметтерин манна үйрәтебит, чинчиебит, манна әлбәх регулярная смена агар, биофизика растений ден бар, физиология, биохимия растений ден эме бар, онлык ден курс. Мен ол курс үйрәтебин. Білем бу лабораторияны көдүрөкпүн барабын. Көрөк кайнара. Бу манна оголор үйренелер, кастыгы үйренер. Некелер? Бу, допустим, тук кайылар олар бу. Эпидермис листа лука көрөлөр олар ди. Сырьес оңоддун, оны микроскопическое исследованияга бу арас тканьнарын, клеткаларын, растительный клетканы көрөлөр. Арас тугу эбебит манна раствор эбебит. Бу раствордарынан бихи арас реакциялары көрөбүт. Үйнейлер кайдак реакциялыларын, оголор оны бартын көрөннөр, фиксируйдуулар, уруйдуулар, оны бартын кайыллар. Мана бихи микроскоптар баалар, манна бары кайнара. Арас спектрофотометрдер баалар. Бу спектрофотометрдеринен кинилер үйнейлер кандык вещество барын көрөктөрүнсө. Хлорофилл, допустим, көрөктөрүн хеп. Так, манна бары кайын дальше. Оголор научные исследования оңорулларыгар бу мандык прибордар, арас прибордар балар. Бу, допустим, рефрактометр бар, кондуктометр бар, pH метр бар. Бу, допустим, рефрактометрга боллагана кинилер раствор оңороннор, рефрактомическое преломлениянан быхараллар. Онтон pH метрга, допустим, кинилер pH среды көрөлдөр. Үйнейлер арас воздействияга жайыларын көрөлдөр, улар ийыларын көрөлдөр, жирный кислоталары көрөбүт, пигменттары көрөбүт, фотосинтетический пигменттары көрөбүт. Бу бастан ол көрөкпүтүнүнө анатомиятын үйрөтөбүт, үйнейбит анатомиятын, сирез оңорон, поперечный сирез оңорорго үйрөнелер оголор манна. Оны микроскопическое исследование оңороллар, микроскопунан ди. Оны гистохимическая реакция оңороннор, окрашивание оңороктарын сеп. Оны оңорол бейманна. Оғача тутатына бұл лабораторияға барттын, бұл лабораториядан жарығын маннатын оңорол болады. Манна бартын оңорон сеп. Бұл лабораторияға оғолор үйренен сайдан, бұдан элбэх билими билеллер, онна воллагана, онна мировой уровеннах ту результаттар булаллар. Бу мандык үшүгөй оборудованияны туттан, кабан, бээлери билен, көрөн. Бу бихи билген музыкальная телестудияга баран хебит. Бу манна нахашой хапсаңа музыкальное оборудованиялар баллар, оголор сүчейди кызырыктаналарын курдук ден аныммыт. Бу Жоғыз билим академиятын Василий Афанасьевич Босиков атынан үрдүкү музыка школата тирехтенер искусство хайсхатыгар площадката болар. Биги манна регулярные профильные сменалары терьяны тахтахпыт, оголар бут келенер эме жарыктаналар, республика ого искусствотын школалара, оны опсо бирахтахына школаларыгар эме регулярные профильные сменалары терьяны ыты болар. Ол курдук музыкага таланна кайдырлах оголору талан ылы сүймердәһин, оны кинлери үйрөтер, уятчыларыгар тахымнарын үрдетер курстары терьяны ыты болар. Юрий Николаевич, де бу туһунан, бу де космоһы үйрәтер лаборатория бихикелен турабыт. Так, бихи лаборатория ата аэрокосмическая инженерия, онна сири космостан үйрәти лаборатория болар. Манна бихи оголору
арас кайыска бу космочинчиге космический аппараттар оңорохунга оны таханан бу сагалаачыларга ракеталарын отторобуз сеп ракета көтөтөбүт ракеталары бу хамай мугутур бу бихи ситихибит бүгүн бу марсоход копията болар хеп бу манан бихи ыччаттар бу доголор бут атын планеталарга ыйга марска венерага көтүөхтәэх роботтары оңоро үйренедилер уже хамтараллар бу колора хибилигин марска сүүрәһәҗәр марсоход копията 4 күн бире кычытылды копията камералар илилер бәте автономный марсоход бу робот самый мотор туга дияқаби көнгө дияқаен хеп Мен жигиннәк аяна олдулар. бу мана бихи бу лаборатория инники бу Александровский лаборатория бетер директамыт оголор үйрәттерин битереннер студент боландар киндер бу оңолдор бихи тон көддө бүтнен бихи хакаспына дияқаен Оннан таһанан манна бу бихи үһә сарай битигер антыналар баалар. Олорати инне бу манна бу Сиридинен агыс 100 км үһәннән көтәһәҗер спутниктан бу каскадан көрәләр уккай. Погода хаддалары турары булыт канна Куран үһәтен көстәр. Кытайдан тука илдәбитә кияңа дире би көрәләр бут. Оны таһанан өссө атын антенналар олох диннә спутниктан бу хириюәтә спутниктан быгы снимаглар. Бу мини илибер би бастакы образовательный ден нючелеттәка спутник платата булар. Мана бу би университет тигәр йөренер студентлар орга җалдар. Бу батын проекттан бу Тимур Паяйдан уже хитеренерлер. Бу балактан канны göre плата уже космоска бар булакта. Ол үле бара турар. Улахан үле бара турар. Кахадак келди. Бу манда кәҗәби бу манда ракеталардан келди. Бу простой ракеталардан Москвага университет МГУ иһинен күрәктә хитерләр. Онны манда бу Малай академия иһинен кастахыл белемленән. Кыра аксыз тәттис кылататтан оголор директан оголор бу мандыктарга бу паяды үйрененнәр, бу платалары паяды үйрененнәр, кому үйрененнәр бу уже диннәр высокая технология тидләр. Бу мандык тонкай платаларга паядылар. Так, onun çaqçı bu üçüye условия терилиннәгенә, оголор бихи олар бутугар, олар бу да жакай жогурдактар. Onu da kastır bu manlık platatan bu именно bu üçüye условия direkten bu doğulu manlı tiyellerdi. Onu bir tam ile karakpıttan köddübüt da kastatı bit. Onun именно bu hanga korpus kibite bir naha yürebit. Bu аппарат атакан саттен бихе ровно 10 жыл болды. Бу именно бу Охагына Ленинский крайга тункалин Малай академия ихинен бу направление тутугаммыт бу крахтахидерге кыттан 10 жыл быха токтолуга кытта жабыт. Именно бихе бу юрахтахи министерство өйөн нар бихини канды бар токпутугартан күрәхпетигер канды бар билемнени битигер условия терген. Бихи Россия улахан илгөннө кытта теңне күрәхтәһә җабыт. Хәп консаттен күрәхкә. Быйыл ме 2 команда бут финалга талашты. Олар ме белемнән һәҗҗәлләр. Ровно 10 жыл булды. Бу бихи хакары бир дә күрәхтәһине көтүп бакы кытта җабыт. Өстә күрәхтәбен ул бу именно өйө бул бар бу. Онда бу директорлар
условия бар бу. Бу бириптин отон республикабы барта көрөлөр, онон бу жарыктанын багарар оголорго инникитин тугу багарын этей. Тугу сүбелең этей. Алтын билген бу IT технологияларын хайнылар, онун кас сколай маннык IT-ны хайнылар точкалар бар болдылар. Олар через бие катакыктарын хин бу Малая академия арас бу космический кайыскалак күрәктәре барыта билдерге таккар. Малая академия сайтыгар күн космомания ден лохон тук тәрәһен булар. Вот онтан хагылыктарын син. Космомания ден осколога бартыгар информационный хөгүтүлләр. Де онтан комулданмыт, кыны ба жыртанмыт сүрүскә тире тияттан син. Ол космомания тиресе. Иван дебу Жогус билим академията, албех лабораторияларда, аңыгы кем условиятыгар петир оборудованиялар, антон дебу бир бастың эме лаборатория. Эги бүлөлөр оголор жарыктыр хилдик болор булади. Тобо биге СВФУ, Технопарк, Якутия, Янсыгим болон тимсен Лидавит тимпит болор. Хеп манда улахан лаборатория буларыңыттан илдере халдын дефа хеп. Улакулла биктана, бар планировкаты деген хандык оборудованиялары деген Вовсенен кыдык тоқыдык технедик аттаха наха түргенеге оғылында. Мандык күдді олақ қағындаған мандык практика мехармен болбата декін бағарауын. Қадда күддік толкуйдауы бұд, ол оны күрдік наха чүйдік барыда ғыллан, оғыллан, барыда дәлелден үлаға керінерер. Қайын наха үйрілақ. Тоғыларға сүрін үшөй практика, үшөй площадка болар. Әпін үйрінелерге, реген мандык онна сүрін біле тоқ бұллаға деп. Вовсенен әттіға билеген дойдугар даганы саха хәрәкәт даганы ан дойдуга да җәһә хәрде биоформация онна биотехнологиялык сүрен күстәхтек сайтаныр һәп аны эти частный секторда җәһә һәп булып тирәлтәләр һәм тирәлтәләр арылган рәтләр һәм әлбәттә ол күрдек клеточный технология молекулярный биология да кайскаларлык хөрдә хәлбәхтә хилләр булган рәтләр һәп аны булы агай хил булан баран те бес ту вон да хол җәһә һәп билеген беһе дойду бутыролык инде компаниялар әлбәх тук аксаннара элбән бары һәп ичи тух һәм главное биле үлелер Джон кадровый состав надо булыр буллага дип. Вот, аны курдук толкуйдак, бу манны бу ичи тух тех визионерская дип курдукта бу оголору элбеттен ичи хайыскаларга белемне ханада виттен толкуйдан бу лаборатория бары түмсен бу биотехнологическая ассоциация дип бар бияха. Вот, олар үләһеттәре булам бит, кыттачылары булам бит. Бу манны кудук толкуйдан бу тәрия җибет. Вот. Тон бастатан туран мен бәм клеточный биотехнолог булабын, бәм хайсхам. Эти медицинские биотехнологии медицинага биләргә кудукте стволовые клетки, регенеративная медицина, онна репрограммирование клеток дигән билген хага хайданыр. Типа 17 сылласка амбастан федеральный закон улаха кибетен кенеттен хага җаннар толкуйданнар, бит клеточный технология дигән тугын аңа лоха килдерәнер бит. Эпидечинтиен, манны тухара разработкалары морон иген. Вот. Ол аны кудук толкуйдамыт билген ылан көрдүк бүтүнө, эти улахан лабораториялар тәрелделдер. Оны буллагана те бары будук үрдүк те үйрәктәктер әлбәк буллыктыр. Бары наука оңорачылар, тәриячилар әлбәктер. Хәп чинчиелне оңорачылар әлбәктер. Аны турын билген проблема өскәнер. Илүләрне лилер жон олусага янер. Хәп бары колы бары аспирантурага баралар. Бары те улахан докторская оңороллар, улахан те будук инновация тигер октоллар да будук. Аты илилерин оголор илилерин лилер молодежь. Олу сакаян аянер. Онны кудук проблема юескәндер. Ол онны кудук толкуйдамыт беге этинник кадровой потенциал келин беремегалык бар булу, онна бар булу нада, онна же оголор биле базовый навыктары билектери нада буллага де. Элементарно бу дуктух микроскопия хайдахын холдарын, электрофорез хайдахтыру руханадатын, бу пересев клеток хайдахын холдарын. Оны олық сақаяқ кеше білер. Оны бар мен бәйім пример біттенеме. Қаяқпен сәпі бұл қолы бұры бұл. Ел лақан
хайсханан жарыктанар буллам клеточный технология ден була элбак литература гавыт хайбыт тонны көрәтәбет хайбыт ата коны будук тухар базовый тугуро оңорорга же октан калып. Ошо тутан көрөн манна олар Тутан билен көрөн жебсилектер да илинен иле дирган бастан үле барара хаме хепте ханыбыт. Манны буллаганы бу бастык лаборатория бит болар. Этипне питем курдук клеточные технологии сөрүн хайс хабыт деп кахып. Мен бәм клеточные технологии те хайсхана жарыктанар буллаган регенеративная медицина денер. Хеп Антон бу лаборатория бит по самым современным стандартам деп кахып. По международным стандартам. Вот оборудование келенген баратома холлан турар. Вот манны буллаган бу мен коллегам Владислав Амирович Алексеев. Хеп Янсаттан келен иһдер бе эпитем курдук бе хаста терилте боламыт түмсен терия бит хеп манны лебит бе бит оголары үйрәтә бит бит булдагында бу сүрүнле бу манны тохап оборудованиега болар бу ламинарный шкаф тенер олок в стерильных условиях бу абсолютно все стерильно онда бу именно бу ламинарный шкаф перегер холобар клеткалар ариях бүтүнсө манны тохар культивирование орок бүтүнсө хеп тугун интерегеней ден бу бе хас билдик клеткатта тутулукта кыллагы вот тохпар органнары тканьнары ген барты клеткаларда тутулукта оны ол клеткалары бихи хас билдитин ламмыт манны үннереммит те грубо говоря тохтех искусственный орган тохтыйнерен тарих потенциалда то ол тохбала на будущее япетиндик проекттарыме баллар то кеги бады гүеретер хайсхатанар ген вот оны буллаганы бу инкубаторга бу манна барта бу проба подготовката болар. Манна барта оңороллар, бу итинни кудук средага үннеребет, будук плашкага угаммыт ити среданы туханан ити базовый среда болар, ити базовый средага тянук манна компоненттары, факторы роста ген кутаммыт сывороткалары ген кутаммыт хаттары будук кыраты кобулутан бараммыт клеткалары бу инкубатор егер килдерен онна үннеребет. Бу инкубаторын боллаганы специальный тухармандык тохтары берер условия мор. Газовая среда, температуратын, влажнагын деген хеп мандык тогон ол условиятын терибитин кенетен итинде де клеткалар еще дүкүнелдер. Вот. Онна те самое главное бу үмүтүн кенетен ылала эти чашкалар бу манда бу боростой микроскоп болбатак. Бу тохтенер инвертированный микроскоп тенер. Беги буллаганы осколага үйрәтә булак битти микроскоп кайдаган. Обычно микроскоптар билиманы көндүрүп үйәттә манда көрөр булар. Прямой микроскоп тенер. Бу буллаганы инвертированный ден. Ол ата буллаганы аллараттан будык специально витилдик культуральный часкалар будык урам баран аллараттан көрөргө аналлах микроскопу ити клеткалар көтүлләргәнән микроскоп булды. Бу манткен булган хаши будык то фотоблокта, то хабо компьютерге хулбанар гендер хеп. Вот. То оно таханан те бу олох бияха барату удобный болдун кына деп счетчик клеток бу буллаганы уже прибор то уже белемне мазок стеклага препарат то специальный стеклышкалар балар оларна биле клеткалары хабан баран фиксациялар баран бу манна килдерде хабиле чөй бады бәйдә бартынагын берер олора һәм бу манны микроскопка бие көрөп бар характын агар булак бит бу приборын була автоматически бартынагын берер Олох биле ичинчи ерге тухпар условия барта чөй бу манны даже вот булак крутой лабораториялар ген деп курдук һәп тип академия наук даже лаборатория манны курдук не могут похвастаться деп һәп бу чөй ди барта Саха сиргер бу манны лаборатория бу бир седа бу бир Саха һәргәр бу манны курдук олох барта бар боларын кына будук оңголлу лаборатория тон билбетем ханна барын билдестире болар олус агаяк кенҗек хеп бияхата сывуфуга конечно баллар технопаркка баллар дагы тагынан олуны бар билеп тоглахан жүргөн болдуктар олорон да келди манна олар же тута характардан олорга нан хаши вот барта манна бу тохпар подготовка бу бир хоска болар ол ханна да сүлбәккен кая баккан бу манны куды бу центрифугалар эти вортекстер шейкерлер дегенден эти барта тох пробиркалар манна саксыздагы нук манны кылытагы дегенден бу водяной баникадан турар ледиргече опсайдан начу условия. На пятем куду бу лаборатория аңардас бирри болбата, бирри хайсханан болбакка, каста хайсханан сыл лабораторный блок боллагаде. Аны таханан бу молекулярная биология бу манна бар, бу манна боллагана оголор эти ПЦР дегенде бу курдукта электрофорез дегенден навыктар үйрөтөлөр. Эти генетикага надала. Лаборатория ДНК-ны кайдак будук растан ылык көбүй, оны кайдак үйрөтөк көбүй дегенден методологиятын элбак эти сылы үйрөк. Этинде элбак лабораториялар болла. Микробиологияда, вирусологияда болон
наследственный медицинский генетика да болон хэп онна те кадрдер олус надалах булуктара келин хэп оны таханан болла бу манна биохимическая лаборатория дем бар бу манна ме хастаганы мехайскалер биохимия билерге курдук тоха мен надалах те клиническая диагностика клиническая лабораторная диагностика биле анализ ин тутарачы битте оны анализ ин тутарарга флора тохаген поликлиникага биохимия курубиден бар булачы бутта ол навыктары кайдаган дип аны берете хат флора ол биохимия де тохтан кайда хоңолларын да белоктары кайдак ылык фабию экстракцияланы генден бу манда бу водоподготовка генден бу пробоподготовка гана специальный доктор инкубатордар онда буллаганы бу оны таханан биохимия онан ара токтабат хэп оны биохимия просто как метод вара буллага де аны тутуллар туга элбах немата хэп аны эти энтериген оңорга биохимический методтар мехим бир тутуллар бул экстракция гендем курдукта эти полезные компоненты фармацевтические субстанции ден амбастан техим бир токтан үнәйләртен костан тахары буллыктар ол аны ол навыктар мен аны верите хэп болар О, холобро школа хаджа. Школа отоди. Татына холобро специалист медицинская лабораторияга үйретер тугу. Маны верите хаджат бу оголор бәйләре бу маны проектны үле доңоруктар сөп. Хәп, аны холобро мен бәме бу тугу нахан телехиргивни биофармацевтиканы хоти баттырың орынга генден үнәйләртен тухамтак субстанцияларын орын тахарырга генден нахан телехне то кайска булар буллага ди. Вот, аны булла бу маны кудык экстрактор холобро бе нахам мечтать бирет бит. Маны бу кален уже маны тура. Хәп, маны бу оголор мантан календар тохара эфирные масла ду тухара эмтях алкалоид тоңорын тахарыктыр сөббелери хеп манна бу олус оголорга нахачу условия аны табандык навыктары ген үйретерин таханан оголор өсө мандык 3-нче жартыныктарын сөп манна проектны өлене вот холбара тох буллага билген өсө бите хогуру дүйдагы технологиялары сол буяр хайсха холбара политика сайдан өсө сайды буллага келинде вот онноти медицина биофармацевтика биотехнология этте олох то фокусе дек кахап. Вот бе будут беды дугдугарде. Олехиттенде буманна деп оголор календар, осколо оголора даганы студенттар да календар проектны леморуктарын сөп. Тук бар условия уже барда бар белеп. Бахалыста манна калат бен технологияга тохыр гран накты булу концепт булу билен гран хатыргатан эрелдер. Государство, Министерство науки и высшего образования, Фонд содействия инновациям деген оголор жарыктангандар тугар проектны лемордун гран бего бар, граннак бахалыста манна условия борбосқа оголорга анан келен. Ну кудук условия терелден келдер биле продукттан орында характырыз. Вот, он нүкелеме бар. Онтон бу манлык холобара лабораториялар жабытерилленер кассылынан биһиги саңа айыллыбыт бу проекттары көрөкпүт энбен анарыгына. Оттон бе манна туу бастатан туран эти ханадан иде. Биотехнология, уна медицинская технология түрген проекттер болбадактыр. Хаста хыл бохолбара түргенде кетер рынокка тахар проект продукт болбадак булдага де. Бу испытание агын надо апробация агын надо. Антон хаста статья, научная статья тахын надо. Чүйдүк улук толкуйдан онну комулдуна. Онна хамы главное бе кихеха кихе холбара туттаргар кихе сиригер гендем курдук оңголдар технология боллагана амбастан безопасность болуннан бизлага деп кихе безопасный докастык бутуннан. Ол доказательная база төчүй болуннан да хаста бары боллага де 4-5 жыл ин курдук бир проект да олохка кирегер. Ондан да бу наука сайдыта энбен көрүбүнөн бу билген наука сайдыта үчөт келди хайдага. Та билген наука хамысы сайдыр кеме боллага де. Анды дүгөдө болдор биге бу келин кемдерге биге дүбүтүгөрдө боллага хамы наука сайдыр кеме де келен тур. Холбура бу отут хылга дере десятилетие науки ден билдирдилерге. Это не зря. Это не зря, просто так полбатак эти боллаганы. Кенчик маннык науканылык импортозамещение түгөр хайнары ханады ден бихи приборной база бут технологиялар бутын хаңарды ханады ден барыты бебит кені болары ден эти олук үчөй политика боллага де. Хамы надылак. Билген аны бары өйдөп бүтүн нада. Вот аны бары өйдөп бүтүн жеттун хайды боллага де. Билен хамы наука хайдыр кем. Мактал Иван, аны лагарытын стилleri багарабын олорготон маннык үчөй лабораторияга чинчиен саңа проекттары оңорон, саңа рыйлары оңорорготуар багарабын. Мактал. Добрый день, дорогие участники. Сегодня мы с вами рассмотрим систему организации этап. И второй этап – это уже
Дебо инникиге харды, онна большие вызовы ден. Оларготтон хамый бычынчы элдергер, инникитен холбра үйнен дақсалларгар, да, бу тірәхінер түстаман. Қайдақ ұтылары, қайдақ манна кыттық қахыбүй. Академик Владимир Петрович Ларионов атынан энникиге харды «Шаг будущее» Science Fair быйыл хүрбалтыс төгілін ұтылына Беге Республика бұтығар. Бұл конференция сүрді қалбақ оғыны қабар, оғылыр математика, физика, история, химия, прикладной дизайн, онна тылы үйрети да болын. Онтон да атын әлбәк қайысқалары қабан ара секцияларға кытталар. Бұл конференция опсая 12 секциялар, қасберде секция бәйті пат секцияларда 35 бар. Бұл секцияларға кыттыбыт оғылар үлелерін, кенілер үлелері тоқ-тоғыз тоқтырын, сыллақтырын, сұрықтақтарын, қандық немалары тұттан оңырбыттарын, ченчейі олуға тұғын білсеяққытын сөп, Ленский край енегеге қарды разделға кереңет, бұл оғылар қайдақ жүллер өсібәға бәлірін үлелерін кәпсәбіттерін, қандық бапростарға петтәбіттерін, сейлі бартын бұл сайтқа кереңет білсеяққытын сөп. Большие вызовы конкурс Беге регионмутгар был бәхісті күлін ұтылынна, онны сүстен тақса заявка кербіте. Бұл конкурс 2 түхімәқтен тұраш. Бастақы түхімәға региональный этаптен, 2 түхімәға региональный этап финалын аспыт оғылар. Тест сурьялар Sirius онлайн платформаға. Ол күрдік бігеға бұл региональный этапыт 17 финалиға, онны бір дистанционный трек кыйлаға. Оған ақысуы боланлар бұл тихяқ түхімәққа кытыннылар. Білеген собеседование түхімәға ден ұтылла тұраш, оғылыр онна 12 болан кыттық тақтыр. Хүрбебе ұмайын хүрбебе күнігер бұл конкурс бұд түміге Сочи Sirius сайтқа тақсықтақ білектәқ. Кыйлақ бол бұд, онна берістәқ местәқ тексібет оғылыру. Образовательный центр Sirius, образовательный программа тыгар аңраллар, большие вызовы ден. Өскөтін оғылыр выпускник бұлақтарына 11 клаға бітерәтшілер, кенелер научный саммит аңраллар. Әме образовательный центр Sirius. Оғылыр инекетін кіттар боллақтарына қанна сұрыттаран берісияқтарын сөбүй. Кыттын бағлақ оғылыр бұл сайтқа керенлер методический рекомендациялары кітті білселер, онна инструкция бар. Бұл конференцияға әбетер конкурсқа қайдақ кыттар тұғынан қаз бірді оғы барықтақ этаба онна ұйылан сұруллағы жар. Қолабыра инекеге қардыға кыттын бағалақтар бұл конференция тұтылын кытта білсенлер амбастақы этап оскола кені болар. Бәлірін осколары кыттанлар муниципальный этапқа тақсаллар. Ол күрдік бейеға 10-тығыншыттан тақсығы кыттар, бұл бастықы этапы тығар, онтон 4-тығыншығы муниципальный этапқа тақсар, онтон 4-тығыз бейін бір оғы бұл республиканскай этапқа тақсан кыттын алла. Бұйылғы енекеге қарды конференция бұд бейіне перечневай мероприятие болла, олата оғы өріққа керергер әбей бал берер, онна государственный информационный ресурс об одаренных детях бұл бейеға конференция бұдығар кыттан кайылақ, онна берістәқ местәға тексебіттер бары бұл системаға керелер. Конкурс «Большие вызовы кыттарға» амбастан личный кабинет арияқтарынада Сочи Sirius.ru сайтыгар личный кабинеттарыттан заявка берелер. Бұл заявкаларгар кенелер 2 материал угаллар. PDF форматынан бастақыта бәлірін үлелері, онна ме инструкциялар сұрулладжар, төхі улахан объемнақ болара, онна 2 материаллара, презентациялара. Онна бұл 2 презентацияны кытта бұл үлені эксперттар көріннер саналылар түміге барыта сайтқа тақсар. Мен атын Прибылых Валерия демен, сон сылыфу үйренәчті болабын. 11 класс физико-технической профилігер үйренем. Мен атым Неустроев Дима ден, мен 11 физтех профиль үйренем. Бастығы бұтын кәлемет олық үшінбай ян күнді көрді бі. Интерьері ең барыта үшінбай тұқан аталар ең. Бихи опсайынан икебитигер біліміне кәлді бит. Ол икебитигер дәрамыны үшінбай дәр условиялағын дәқы. Бихи көрін қадара көрілгір үшінбай. Үйренерер үмі қадара чүпчікі күрдік қанынан.
тухара дохуйын курдук бар. Жаха. Албах пая мынык шумбай заларда хавет, тренажерный зал бар, библиотека. Албах пая аудиториялар шумбай. Столовойдырам еще баевит. Шумбай декаталар. Табу маннык үйренер, үйрәк кейнері балыра осынан шугай бағай. Оға үйренергер, экзамендерін тұттырғыр, ос туғалақ. Холобура физика или биология түрінтіған шубай маннык оборудованиялар, маннык шубай лабораториялар ден көрді. Сайынарарға еник оборудованиялар шубай көмелігілер, чепчетері көрді. Евгения Эдуардовна жабу жоғыз академияттан. Тон бу андай дутағы тахымнақ олимпиадаларға, бүтін Россиядагы олимпиадаларға оғылыр мантан канаттанан тақсаннар, олимпиадаларға бастырлар. Жабу туғынан, бу олимпиадалар тұстаннан, манна қайдақ кіттіққа хөбі, бу олимпиада кітіннақ қотын үйраққа декейлерге бағылары берер. Жабу туғынан. Чәттон бір сүрін олимпиада білден тұрар бүтін Россиядагы үйренәтчілер олимпиадалары болар. Кене төт түхімәқтен тұрар. Манна бастан оскола хинага түхімәққа кіттіңілі қанада, онтон муниципальный түхімәқ, региональный, оны то самай түміктүр бүтін Россиядагы түхімәқтен болар. Ол бұйыл бейге сақабыт сіріттен отутоға баран бүтін Россиядагы түхімәққа кіттіңі ылдылар. Онтон ол оту тоғыттон 5 оғывыт призер үрдік атын сүктілер. Отоманна бәлетән әте қанада бұл 5 оғыттон 2 өрінәтші біт 2 төгілін призер болары сетістілер. Ол Матросова Валерия, Республикатағы лицей онускылағын өрінәтшіті литература предметігар. Онна Кравец Дарина, Нерингре лицейін 11 скылағын өрінәтшіті физкультураға. Онна то бу 5 призер игер биги аттык бутын багарабыт Полтары Хина Марияны Покровскай 2 нөмірді қорты сколатын өрінәтшіден кені сақа сәриттен аан бастықынан биги бұйыл искусство, мировая художественная культура предметігер кіттамыд призер атын ылары сетеген кәлі. Ол туғынан ото Мария бәйті кәпсияға. Мария, здравствуйте. Поздравляю вас с победой в Олимпиаде. Расскажи, пожалуйста, как участвовал в Олимпиаде? То есть подготовка проходила в рамках программы, которую проводила НИУШ, Ассоциация победителей Олимпиад. И вот я участвовала в курсе по мировой художественной культуре, и мы за год, получается, подготовились до уровня заключительного этапа, на котором я успешно выступила и стала призером. Как подготовилась? То есть, какая тема была? Чтобы занять призовое место по данной Олимпиаде, нужно знать искусство, и нужно его любить, нужно им увлекаться. И знать в каждый период искусства, понимать общие черты, закономерности, по которым действует и развивается художественная мысль через поколения, века. И когда начинаешь понимать это, чувствуешь преемственность и чувствуешь весь этот отпечаток наследия человечества в настоящем мире и восхищаешься. Конечно, хочется победить в Олимпиаде, из-за этого дети начинают очень остервенело готовиться, но я бы все-таки советовала не переусердствовать, потому что, наоборот, можно получить эмоциональное выгорание и вообще не иметь желания делать что-либо. Поэтому я бы сказала, что нужно делать все в свое удовольствие, потому что Олимпиада — это все-таки не экзамен, она не обязательна, и нужно получать в нее удовольствие. Спасибо, Мария. Желаю успехов в учебе. Спасибо. Академияны кытта сыста оғылырға анан бұ сүйс меселек опсай барманы керін көріған. Бірді қоско, бұ бірді манны қоско иккілі қоспар, онны оғылыр бұ манны келенлер қолы бұра бұ иккілі болын, әбетер соғыдық тұғылыр түйіқтен сөп, онытын туалета, манната батта манна мие бар.
Бір обияннан қатшақта оғылырға анан туспа анал қостор балылар. Манна туалет, ванна, душ, барта бейге силбеген турар. Онна келлеге соқ ороннар. Онтон же бұл ұхуячылар қостор кәлі бет. Манна қаз бейді ұхуячыға туспа қосто керен көріғын. Оронно, қостолла, қыра холодильникта. Туқ бар словия барта бар. Онна бұл мантан көстер, теннисный корт, онна баскетболу, футбольный площадка бар. Біреген же өрек бір жыла түміктенер, ағая қонуғынан, онтон же бұл иннеки сайын туқ бұланнар балары. Бу хайым биһиги андойду тагы уруккуттан бидоңор буппут шөй байтык. Ол оңор буппутун халгыкпытын барыбыт, онун халгандар даганы туох интеллектуальный ойнуулар ден. Андойду тагы интеллектуальный ойнуулар. Оны бу иккис ытахамык болар, бу хайынан тукпут туох шөйде оголар белемнен хаджаллар, янан икыйынан болуктах. Онна бу үксе бужия болуга, оннан биһи урукку жебитигеремия. Онтаханан биһиги элбагомого сколаларын кытта, оголарын кытта эме бирге үлел харетибит. Онтан таккахыл болду ол курдук. Биһи ман элбаг улахан телилдери пыппыт, ол курдук биллиле олимпиадалары, улахан конференциялары, онна хайнайы туак чинчер оскола денаттан. Бу чинчер осколага хүрбеттен такка араханай дойдоголар келеретлер. Миллионон туппутун биһиги эргехте тияктын маарабыт. Ону оттан биһиги хүрүм туакпуттен көрүбүттен бу туаколбоктаан дойдуга бар теритте онетте болланы тугунан үлели хиджабыт. Бу манна хоруллан тура хайдахан барахан дуан олоттунан үлелембет онтан биһиги бары андойду оголорун кутта бирге хайданнар оголор бут ханганы билен көрөннөр андойдуга тухаллах жон болуктарындыгар ханаммыт онну үйрөтатыбыт. Бу манда кылдар бутондук, оны таханан хас бидди ого бихиха аттон үчө университеттерге киреге белемнелер. Оны ол белемнелерге элбактык бетин кыган көрүнөн, хаңаттан кайдах бу буланнарын эгин онтон бартын токуйдан, атын оголор кетте кастеттаган онтон ката шөй баати көстен келер. Ол тугунан бу бихиге академия бутонда улханды гүлелер. Оннотун олу курар баллади, жонын нигер хайда хылданамыт, бу оголар бээлер кепсетен туактан, бирге муньостан, өссе би хаңа идейлиненнер, мандык өссе хайдекпин, мандык таланнак, быйлакпин ден оны көрөлдер. Онта мен ити этиекпин маарабын, хаз бидди ого бээте таланнак болар. Оны ити жиңнеттекка осколага хыанагын кыйын, оны жойду көрдөрбөт. Холобур үскеде вернер ого инженерный таланна бета хайдах бу токкуюн быхаран онна хаңа бу простары туруран онтукаты репеттире онтон көстөн таккар. Оны биһиги академиятер келбит оголар бары бээлерин иссаналарын күүстерин тааран көддөрөн кебиһеллер очоона оны бээлер онтуктарын билендер наха үйрөн көтөн хайдактарын. Ол хайдыларын тынжигнеттакка инники барар буландарга улахан көмөлөк болар. Onun tanen tiyakpamarvan kahamariti tokuydatı eder oğu töhünün kırahıttan hağılır. Ağarın, kinige ağarın, onun çinçerke baprosayını yitar buldağını. Oçoğunu boğu haydı tota küstək, onu kini indiger barıta toy kıhtaq bolar. Onun buldağını dinettakka barıti Nobelska laureattarın ılan kördökkana istoriyaları mandık. Baltara hastırga, rikki hastırga ağırga öğrenmek bolallar bari. Ana ol öğrenellerge rantın borsta evet, jigine takka töröpüttere boğuların kıtta bilgi olaran kenige ağır bollaqtından açağına oğular türgenlik ağır bolallar. Ondan kenige ağır bollada anantın bete instrumentnaq haydan bete bulan tuaqtan bu mana intirhergana gaqpun höpten. Onun tahanan bu prostara yitar bolar. Açı bu prostara yitar bollağını bu ki meyite şöyle dügülelen össe bir haydan kühren kiren var. Onu da bu akademiyaga oğu barı öttünen, barı kayısqatından eygetinden saydır dendi bu manna. Bihimanna tuaq klubnay üleni elbağı tabit. Olata oğullar bebelerin kıtta şöyle kepsetten, onyan körülen, onu tahanan tiyatrdan öttünen, bu haydak kepsetelleri gerbelere, joninliger haydak ideyelerin kepsen, onun da tiyeddeleri görüyor tabit. Onu tahanan elbaq bu kreativne öttügereme körübüt.
хайда уруйдан, оны маны уңырон, бәлерин болланы, ис ханаларын атындык көрдөрүөхтерин хөп курдук болан таққар. Онын тағынан бейел бәк спортты эме беребит. Инегінен олар бары түттен төгірүчі хайдаларгар улахан әйге оңырды бұтманна. Бу курдук республика битигер үйрэ хайгетер сүрін қайысқартан бир бастыңнартан, сақа сыры сүй сылыгаранамыт тутулардан биддестере, жоғырдақ таланна олыры түмер, оғыз атабылын сайыннарар, наука барай гетигер угуяр, сақа сирнәға билим жоғыз академиятын саңа үйретер лабораторный корпуын кытта бүгін сихилиби систибит. Маны серге олар манна анал спорт көрінлергер, тренажерный сааларга доробияларын жердегерделер әрчілден жарықтаналар. 3 тонна үйренәчілер наукаға никтин сайдықтара саңар елары оңыроқтара. Күнді көрәчілер бүт, анығызғы әйге берге көрсеу қадері.